Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Shisngi hadian baka sorkar jela kala penebena pajba bahkan penterikam yaka Criminal of Procedure Code bat yaka Code of Civil Procedures u Chief Executive Member jaka Khasi Hills Autonomous District Council u Batitas Tarwel Khan ula penpawe kijing sosi ke bejur namar baka sorkar kam shimlas ngap ya kijing ajing mud jongki lightly ki Autonomous District Council haka jingi keren bagi lapatai kubor haka singi palai ka pratri unai luar arhajar arfuar ubat titas khanya ula ong baka jing shimra jaka sorkar ban pentrikam ya ka Criminal of Procedure Code bat ya ka Code of Civil Procedures haka jila brok kawe kan ya takhu bat ka para 53 jong ka kernet bandreu ka riti senchar kari India bat ka juga por kan pentron no ya ki District Council Codes halor ka jingrai jong ka state government menengasni kabinet haka ba kila shim ya rai bakin ya syakmat ya tu ka notification ya be day bat ka jing penrekam ya ka CRPC bat ka CPC ya po ka state di borok kawe te nakaliang jongi ka council haka jing shisha hadin bangila ngila ya kendo haka tugasni haka mrap chief minister ngila ai ya kanika suggestion na kaliang kajungi berka suggestion kanika drafts suggestion na kaliang kajungi kalong ba hai tu ikentin kiba ka state government ko is pleased to apply the provision of the CPC 1973 to the codes in Meghalaya kabamut hangni kabut ba kanika CRPC ba ka CPC can apply in the whole state Rai na kaliang kajungi ngikwa baka state Meghalaya hakan ni notification kadi banda ong excluding the code created under the 6th schedule to the Constitution of India and this code shall continue to the right powers under para 4 and para 5 of the 6th schedule to the Constitution of India an exclusive jurisdiction of the District Council Code to hear and try cases between the tribal area shall not in any way be diluted. Kata ada ke jingmut jongi namar balengi ong ya kani namar kani ka notification hang ni ka peniba kala apply the whole state. Kabamut habala ong apply the whole state lala ban interpret ikaba kan apply lot ya ki code ki jongi ru kiba dei ki village code dan ki subordinate code bat ki district code. What la kila ong hang ni Kiong hang ni ba, the District Council Code shall continue to the right powers under para 4 and 5 of the 6th schedule to the Constitution of India. Henry hagawi per kaliang kani notification ko ong bahkan apply in the whole state. Okay? Tengi ya kani kabantang im so tenat. Na kaliang jo ka council ni ngi ya kani kabantang claim da pendam kami ini word excluding the code created under the 6th schedule ngi ya kani magpriam ini kata di ka points kaba na try ka balong simple kaba kipai baru kin sutu balai na kaliang ka jungi ngi persya ya kani ka imposition ya kani ka notification in the whole state hoi ngi sutu ka government ka don kam man ai power yang ini ki judicial magistrate ki court ki district session court ki jongki tenrai haga juga puarpat kimdai ban kata ngila ekran na katus ni ngila la pensuturu yang iba ba ong ba kanung kata mo ka statement yung siam ko ong ba kanung kata henry ka notification pat kalong clear bala impose in the whole state ni kata kan mo si bista ong ba kanung kata ya kikut jongka six jongka district council henry hang ni pat ko ong ba hang ju ko por pa ko ong bala impose in the whole state kamu da yu kata makani ngan ya tu ipi kala ya tekhu bat ka para 53 joka 6 schedule bat ka notification ka ong bakam dei ban apply da ka CRPC bat CPC bi kat kum ka para 53 joka 6 schedule kat baka notification bat ka ong ba kan apply to all codes in Meghalaya ya ba ong all codes in Meghalaya kamot village code subordinate code district code
district council court. Kani ka notification ni kala dilute ya ka powers jongki district council court. Kadang nga susi ba lo kani ka banta. Kadang-kadang ka jongi ngin hap ya keren biang ngan sa lum ya ka jing lang la monde pakai MDC barokat mania keren halo kani ka. Monde ngin hap ani kedu si amba ya mentahi nakaliang ka jonga ngakwa ban pha kani ka message sa state government baka day ban keep and hold syai kani notification. Kampat day ban notify kani notification kat bang impat ya syai bat council. Dan rela daki go ahead ngan ong ipi ba kani ka rai kala dilute ya ka power jongi ka pemut hila day ban khang no ka district council. Ade ban khang dam no ka district council court gimdan bor syo. Gimdan bor syo. Maka notification hi ka ong kumta ka. Kong ba la apply in the whole state. Ngingi kwa apakah the state government can bu contain excluding the court created by the district council. Tadi ka jing kwa. Local government kalau khat ini banyak keren hitai benta. Hitai benta. Ba ka jing ong jong government ru ka ong ba akan notification pin page hang tu. The district council court shall continue to the right powers under para 4 and 5 the 6 schedule of the Constitution of India. Kau ong kumta. Tinre kani ngi ong hi kam syai te. Namar balai ba hakate ka paragraph ka baningkong pat is pleased to apply the provision of CRPC 1973 to the courts in Meghalaya. Kami ngilaya lang hal tu siru kiru kidon kejo kastan kiru ki persyai kani tinggi hap ani keduk lang iki ngin sa kontak ikiru dan reda kaliang kejungi ka kasihil hi lamending ini keduk. Ini kentin bang isuwit. Itu kentin bang isuwit hang ni orang batu the courts in Meghalaya. Dikatai kalau peniap no ya ka ka baki ong hapo the district council court shall continue to direct powers under the paragraph 4 and 5 the 6 schedule. Kam dah jimut syuk kan. Habala ong in the courts of Meghalaya tu la ada ban interpret la sya interpret tu berokai. Kadon ka case hapo high court. Kabaya file na kalor ka powers and function jong district session court apo nong po bu trial ka case ka murder case abala convict itu beri dan utau beri file ba challenge ka power jong district session court nata ka daw kala pelong ya ka court ban long alert plan ba kini kimdon ya ka power namare ki case ki badai tribal hi ban trial apo district council court tenre hakaju ka puarpat ngaso baka de jing bakla na kaliang jong AG jong government bauli commit hak court ba ong ba ngin sora dan notification ka ni kata mereka ni ketika sensitive issue ngaso ba na kaliang government kam de ban rush kan ni re kombalong mentate kan sa tadut ya ka jing sngo jong pai ba apa ka state di baro ki subordinate court dan kam dagi beri ki pas SLB mo dan dari pas lo banlong sim banlong kita ki nong bisyar na kaliang jong ka district council ke jongi ngabut haki ki hima te kidon ki court jong ki hima kidon ki village court kamut baro hab ya pas lo kamdan syu tu ka praktis ka bangi juele baro buat tangya ka spirit jong ka CRPC na ni ka spirit jong ka CPC ngi penrekam pi den rei mentapat kala long kumni da Hongkong ta apala apply the whole state dengan kalian ke jonga hingga kerpat ke surkar bahkan subhaban syubu tang ini wording ban on excluding the code created by the six schedule tang kata ya ka baki kwa ban ai bor kita ki judicial magistrate ngim don bor ban khang kata reha ke juga puar pak kimde do ban shim ke bor ke jongi ke bangila don lupa kan kani ke issue jongi ke district council ka ngam kwa ban penyakhle ya ke issue jong ka district council bat ke issue bat ke MLA ke jongi lani ke MLA jong ka NPP lani ke MLA ke badan haka coalition ke jongi namar niru habangi rai ya kani ka rai ban pha da resolution sya usiam halo bangi persya ya kani ka notification ngi ya syong KMDC barot bat NPP bat UDP bat HSPDP bat Kongres ngi telilang halo kani ke issue Teka question ban ong ban ya keren bat ki MLA jungi kamde na marba kasyong haki ken bat suthu maki MLA lagi kam he ban yangi kam start ban yangi ta kiri ban suthu kan ya ka kiri ban suthu kan tata kasyong haki
Ada Kim Sung Thu ru kasya kata ka ki hak banjubab yu pai ba. Ini ki MLA menta ki badan hak assembly ki di banjubab yu pai ba halo gani issue. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.